असम गवर्नमेंट के आशा कर्मी अतुम अपन का हिlang सेलेट पिक bon taok के चुदेत MSc Research Lok B Forest Development Board Chairman Pen Animal Corridor La Pen Border Issue Aputak Lamklar Kipipon Dolamara KSA Branch La Pen Kaziranga District KSA Atum Pen Daithor KSU La Pen Mongol Singh Terang Dolamara Town Committee Apan Lamwai Kipi Kardom Pini Nili Alkenis Karbi Anglong Thanpon Dibang Puthari Sabinang Tiran Non Betang Ton Penari Ponita Lakain Koratrok Dwarboguri MSc Constituency के पार्लो along Kaziranga District KSA La Pen Dolamara Branch KSA Atum Chalang Rapet Pen Kedam Tang Therepo Ni Pain Ko Raporni KSU Mate Karbi Student United Daithor Aro Tumpen Dolamara KSA Tumapan Nongno ke Cholam Thela Pen Dolamara Town Committee Chairman Mongol Singh Terang Dolamara Branch KSA Secretary Angel Teran Apan Nongno ke Cholam The Pini Perang ke Mai ke Papon Dolamara KSA Atum Kaninje Ponatengke Kedam Tang Therepo Ni Pain Ko Raporni Kachesong Pon ke Daithor KSU Tumapan Sithang Chopo Pon Pe KSA KSU Aro Atum ke Kisung Along Kachito Tu Nangji Atum Losita Dolamara KSA Branch Atuma Fansi Nangke Claim Thap Ingnek Mimilo Alamsi Ninje Thurong Puta Perang Keng No Nangchatandon Lasi Daithor KSU Atum BJP Atum Along Si Dodun Ronglo Puta Ninje Pon Amoron Terang ki Richard Stock Biar Melo Puta Dolamara KSA Branch Atum Pen Ninje Pon Kaziranga Pen Thompson Terang Loti ki Mi News Karbi Anglong Tok bi kan thon nam lo but alang tum ta claim bom lo under process pusen thon bom le chun po mene di chun po ubai phit same non si kenang ji apor ke alang tum tong the da lo mene but paprap ji noi pabang sini tum galang tum han chun report lapen ke sialam ili tumar arlok long VDC chairman ningjelo KSE tunang tu pedel sitame borbeta a hospital ke dak nang sipo ko a hemlong people si calling bell ki bila a hemlong calling bell ki bi ke munit wang popolote dak ber po ansi chini didi je munit wang lo ko ke son dak taxi ni tumta pacheng nang kok lo thak ok han tun lo pote ingui dunde pinote rak thak po sek hak po donatu labang chini nang po no so KSU tum hai ba ni tum halam nang din tap nang karbok tap je KSU tum ke patir pi ponsi ke claim chok chang kurve pholong ve therak me mi lotang ho ning duk lotang ho bogotom terang ning je ke chok che laki alang ge daga sorlo dalomara sorlo bijuli sor lapeng ge daithor mata rong lo dalomara ta rong lo duar bagri arlo sibek abeng ge chiptik palam ta ninje mate di abeng ge chiptik palam no ni tu abeng se nang tip rong lo alang tum ke sarkar long sing ni dun tanu lagi athe alang tum aphan ke kipu aling lo ruling party tum MSc kipu aling lo lasong claim moi dei te claim ko latung ke lapen a fund long po lapen ke program ki bi tinta alang tum bi omu chot po nil tum nang komu chot po people lo ni tum opposition pantulo ki thom lo ako alang higher secondary ako Richard Tok bi period dusya ako alang li aku government provincialized padam lo sarita lo bungke inte delomora long pisi gitu lapen delomora pa ariswe jangdum anak kiduk lo jo api aportum hajra chongda ta ki padunun elang hadak daithoran exam patok yu banda padunun elang tangte laso padun imowe mu gotom terang dong bharai pisi laso sumartum han inut bakphan ki hadak an ki pidun doloma mata alang li hem hadak dulu alang li hem to inut bak delomara sumar TV ponse hadak ki joy pen pachari dulu malang li lan alam kaning je delomara sora te bokhet apen charing tungduk aposi ni tumta aki joy ke pen charing tungduk taking tungduk posi ni tumta ni tuma right lo pli magadak binang lo isi bakke dakta nang bi me roton intihut ha model degree college wan lo la pe hala belong bi lo non richard of the huda period bang ke alang li hala so college ki bi bang ke dak wan det sonte pusini tum ke chaha tum cha le to apre kale pudam kali je the daithor hino bole pudam kali daithor dang plak dak bole pudam kali je MSc tum hansi pucho
MEC dolo MEC bang doctor nang matha nang ji po phansini tung pudan chok secondly nili ako ithelam nge tu po morsing terang jela ansi ke matha ja kongka belo je ningkan krepli krep ho kidam tang alam ala sud school chali bomlang angel son teron alang li ni tum non delamar branch along al secretary lo alang li phani pudam pilo ala prang ke demand also demand bang hem ka demand dam also pusalang ni nije amuk kumaya ni hem ka demand dam hala sud pen pini nang chi la no long le lo mala so pini aki menat wang long le lo mala so pini aki menat si wang lo pini alang la so kam chi o dang lo ate doctor tuliam rong hang la an ki mat hakime lan ki chok alang like Karbi Anglong a lo bang ke mon sam si donang po mon sama si dowek nang ji alang like mat hakime jok pini or Karbi Anglong long kidoan asong risim kang tang or asong same alang li paserenda lapsi alang li mon sam wan lo la so long alang li morsing terang chidon dun de dalma town committee a chairman chidon dun thek dalma je non si ta la son ha prang ningkan trep ho prang je ka choklem ta kam si amuk angel son teron da ko chiklem tu non malom hor ke chodor Karbi Anglong along le alam kilapen Kaziranga National Park Extension amen pen eco sensitive zone lapen animal corridor lapen Karbi Anglong along le kapar lo pondet aputhak MEC Richard Stock biapan dwar bagri press club abitung atom pen lam karjudun alam boy arjuik sena along le long stone non bang ke jetu hem sikim long le lo ason si government pen pine ponna asala so pathak nang le tum council hall pen ko pine step deng pon ma ko soma council hoi pen ke itum long joint secretary revenue tu tensing rong pi final tum arjuta chini po itum a process pen itum kem pon bom lo na pen public hoi tame itum XEM benting terang alang nitum pen kem pon bom lo nitum si chingki chingwai pon bom CM along sami nili si pon lo na pen nili tum hin pen sami supreme court mane high court along sami itum case pila hala so case ke pachudan ni afana bang ke nitum pidun bom lo terap dun bom lo na pen puthot nitum sami public hoi pen ke bang tanang arjuda ji kalima kala lapen konat ma apor ating pen si bangta technical alam duko aja kadim long bangke kadok awe ke phongwet si tung chapone samne aja kadim long bangke je non golaghat district a part of ani pudam de asanya hotel atheng no lom patong lap hala tum aja ka tum klempon lu ta hai government apart bang klempon tamin ni tum Karbi Anglong ke na patong tilang od ilang ke make od theklong lo man ani theklong lela Karbi Anglong apart ke tang tum theklong lela bahala puna apart ke chor ala bang ni tum chinin de Kaziranga apart hola puna pen chor no them same Karbi Anglong nali tum theklong lelang ke patong theklong lelang ni tum same konat ma ke klem ponan ji akam do an pen bakke ni tum ta cherai kom dun ye pan bakke ni tum chbodi ni acha la henlo public tuma ko nai pi bang ke jitu 60 along le mante indigenous along le along bang ke central gov mante la ke council pen NOC ki pi pudun la mang we isi alham lang po supreme court ke la ke indigenous pala mang belo 60 dul pala mang belo supreme court along la tan bujilum arona tang pen jong si elephant corridor ke inara praman ke banga tuwar bande lage bang bombo matiko kalima kala lage khang unelu supreme court ni tum do council pen si khang chegi ko ke inar ve khang uni mati inar ke dama tuwar alam si ninje chon mati kalima kala darasa long ke phang no dami afani tum pupe mati supreme court pen ta bang lase elephant corridor lase sup hodak itum court case chipidun lo nitum pen chidanun bom lo court long ke nitum na case chidanun bom pu alam bang ki nitum hin pen nami council pen lam hin pen tami nitum ta nitum rad do hoda kalima kala baguria sordo duar baguri consensi long se ke effect lo la pen so cheng dem ta consensi tum se effect lo nitum tami kache baido kone em pipen nitum chingbai la so dim long ke ni lia prang MEC man me ko ta dam lo survey dam lo la pen dam la pen hola da ke claim ke dam ke ni chini hala da ke kumatum lo la ke claim ka bodi nitum Karbi Anglong long lit thip long lit theo nitum thang da ke claim dun thek thide lo itum amunit non sinili pota pi bom la tuan pota pi lo nili si pota pi bom la si non nang thalo ke aprang IMC tum claim sonte nili la so problem abde to mat sami non inkan phong bong ke ni phasin nang tong prong lu non aporo ba la sani welcome la sona problem ke tu tami ko so si ke solve du nai ma nili ning dolang non tami hala so adi malong a case ke la manager josi bo ba ka borjat
ali pena jogni la ti tribe atum mane sabagania tum afan hada daka chongdara tum fan toipo habit papan po hot pajun pon paklem po Karbi along le along papan po sake long ye fan kapang dang thegi fan ha tum klem tap klem pru do lo nasi nili hula su me KSA hula dak nang ke order tum ke inglong pho tum bang akyase tum tawang bom lo nang lang no la pen chikilo nili civil SDO tum fan aprang civil SDO fan adu sa me nili pulo non ke do bom civil SDO fan tan min nili thanlo DC fan tan lo la pen non ke do bom ISP hospital lo non so ISP aprang golaghat SP du tame nili chingki che thanlo aprang DC do lang mudi hala so DC hula su pen nili chingki che thanlong boka ghada civil SDO non non ni tu mintas ru bom la se hola hai ang bong pen status ko ke maintain ji fa aprang ka chingki ke chengban both district hoi pen ka chingbai ahut civil SDO Bokaghat lapen civil SDO subdivision dak difu Bokazan atum ka chingki ke chingwai pen hola so status ko che maintain nahi pula so lam the pen si non ada ni tum pulo jate je Assam survey both side atum pen survey phise aja dalam sta chipati ni nahi lapen non tame ni tum mondol lapen ero fan thanlo na daga kam problem afan itum ke solve je fan si non heta me gundugul du nang tum na chini lu kan kado weda teklong la so sami nilisi initiative endun bom le SMC I am ne responsible to la si nilikai ta la hai berta nilichini sami nitum ke claim ke dam hodak usi fan nili me thang masi phun kelo nang dam tu la pen kam hai pa stop dam tu jata je untoward incident pina kagundugul Karbi pen kapre ka tribe bang ron amai dukokna kapire pina me chekaina hala hai kabide dia fat na so puthak alam CM sar tame nilifan nang pulo lapen CM sar me same initiative NCDC lapen yaro lapen civil SDO fan fun lo si itum claim itinerary bang la sila so na report pen nonang bong ko jong si do lang panan nila ke Karbi Anglong asa karmi amai pi mirson teron pi pini urmir ni therepo ni fain koraner cap arni depuru samson sing tia mir biria chatayalong Professor ke balomben Karbi Anglong asa karmi claim bang atum chingrum si dharna kang nipon alang itum khang la puson henlo nilitum asa karmi atum phanta nangjin so tha kaprek achok marason nilitum phanta bainong chekloyan long sika suring ko raesian nang pinangji la ben nilitum phanta permanent chokamar nang hokpo nangji pusi nilitum press miniang no nang chethandun lo Lason thau chalapo Karbi Anglong asa karmi akong chunbang gita deka kaninje ponatengke nilitum asa karmi claim bang atum apan ke methang asai kache claim la ponchot kali election duty anta sai napa claim detiti lapen corona work ke thor out fere meme bonta nilitum sai jogdunde lan sai nilitum claim che patuk det apianta nilitum apan cheklo yana bainong nang ki pisika suri sinian vet pusi ningduk penang chatandon lai kadu kawe kisung kedon Kisung pen ke jogji apan mission director National Health Mission Guwahati Assam apan kapanong pon akido Karbi Anglong Deputy Commissioner everything pipajer damji pusi birta ribdun bam hod nang chetandon Chalo. বাইদেউ এইটো যে বিৰোধ কৰিছে কি বিষয় অলপমান কৈ দিবচোন হয় নমস্কাৰ মই আমি আশা কৰ্মীসকলে 2006 চনৰ পৰা নিযুক্তি হৈছে কিন্তু 2006 চনৰ পৰা আমি যিখিনি কষ্ট কৰিছো আজিলৈকে নিযুক্তি পত্ৰটো নাই বাৰু আমাৰ দৰমহা চৰমহাও নাই আমি এটকা দুটকাকে বুটলিব লাগিব কিন্তু সকলো দিশতে কষ্ট যিটো মহামাৰী ৰোগ আহিছিলে আমি সকলোৱে দৰ্জা মাৰি ভিতৰ সোমাই আছে কিন্তু সেই সময়টো আমাৰ আশা কৰ্মীসকলক ঘৰে ঘৰে গৈ আমি তেওঁলোকক কেনেকে ধৰণে চাব লাগিছিল কেনেকে কি কৰিব লাগিছিল সকলো দিশতে আমাক তেওঁলোকে খটায় সেইকাৰণে মনত বৰ
বৰ দুখ পাইছো কিন্তু কিয় আজিলৈকে চৰকাৰে আমাৰ কোনো এটা দাবী মানা নাই কোনো এটা দৰমহা চিষ্টেম নাই আমি এটা বেবীক যদি একদম জন্মৰ পৰা তেওঁৰ একদম 1.5 বছৰ বয়সলৈকে সকলো টীকাকৰণ 5 বছৰ বয়সলৈকে সকলো আমি ভেকচিনৰ পৰা ধৰি সকলো দিশতে আমি চাব লাগে কিন্তু আমাক যে তেওঁ চৰকাৰে আজিলৈকে আমাক কোনো এটা মানে আমাক আশা দিয়া নাই যে এইটো এটা তোমালোকে কষ্ট কৰিছা তাৰ বিনিময়ত আমি এইটো দিছো কিন্তু এটকা দুটকাকে আমি বুটলিব লগা হৈছে সেইটো নেকি আমাৰ কষ্ট নাই ল'ৰা ছোৱালী নাই ঘৰ দুৱাৰ আমি কোনো দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি সকলো দিশতে ঘূৰি ফুৰিছো আমাৰ কি সংসাৰ এখন নাই নেকি সেই সংসাৰখন চলাবলৈ আমি কি দুটকা এটকাকে বুটলিব লাগে নেকি সেইকাৰণে মই মনত বহুত দুখ পাইছো গোটেই আশা কৰ্মীসকলে বহুত কষ্ট পাইছে আজি 2006 চনৰ পৰা আমি যিখিনি কষ্ট কৰিছো তাৰ ভাষা নাই ক'বলৈ সেইকাৰণে মই চৰকাৰক হাত জোৰ কৰি কৈছো যে তেওঁৰ যদি আমাৰ প্ৰতি অকণ দয়া আছে আমাক মাহেলি তেওঁ দৰমহা হিচাপে নিযুক্তি দিয়ক সেইখিনিকে ক'লো নমস্কাৰ Ini berita kelan siang ton poniglo. Lai bom tami. LK News Karbi Anglong.